Omwaka gw'2020 omwijurano gw'amaizi ag'enyanja ya Albert gukatwara eirwariro rya Gavumenti Eryabutyaba Health Center ya Kashatu nk'oku twabire nitukoreka omu makuru g'itwa g'omwaka ogwo. Ate amaizi galitwaire twasigara bakazi tutaina n'okuzaalira abakazi bajaga kuzaala nosaga mukazi azaalire mu kolasi mu maizi bodaboda muhekere mukazi azaire ogenda kuzaalira ali ha bagenda garundu bugoyigo harayira nene na bugoyigo sabu kaunti yonka bagenda okuzaala tulina yo eirwaru tulina just karwaru kananga kamu abatwalira abajanjabira barwaire abasirimu bagenda omwo. Hati Gavumenti erikwejunisa aba UPDF Engineering Brigade eyombekire eirwariro erisya hari biliyoni 1,210,000 okushumbusha eryatwirwa amaizi. Baita abantu bachuzire muno babaire mujjawo dawo jopade toina eirwariro toina ekyokulya toina akukwirukira. That has been a very big problem. Enganzi y'ihanga Robin Nabanja atongwiza eirwariro eri. Nabanja agizirengunira umwe hari ebyo Gavumenti eyombekire erikwejunisa biliyoni 5 twariremu n'akasongora Ntoroko Ruwero Amorata hamwe n'Akasese. Fact bakanjoga uno mu parliament mukubijuka ne banjoga abarora TV mukabirora nguse money has been diverted what abo kuba bayenda mugenjawulo zabo mu biwunga manya muki ati nagambe sente ezo tuzombeke mu eirwariro tuligarulo. This is the hospital. And also even serving a part of Hoima district, that's Sirunga na Waki. Nora begeruri umunyeshengero kazi wa Buliisa hamwe na Arana atugonza umunyeshengero wa Buliisa bagambira habizubu ebiri kuteganisa abantu babo. Buliisa na mulumuna abantu bano abatungira obuzibu amaizi kuli kurango baina mulingo obateireho okuteka abantu bano mu kichwe harundu pasetolinga ngo batumirundo omwanya ngo abantu bayikalire ku byoma yefireho wenka baita batasoboire bakira lokoko amaizi hari gali kandi bali mu mbere tali nonge n'abakozi batwina kibakutumara hati nabanu abaina ibipapuro ebirungi nabo bali bakozere ebintu byabo bali makubiterekereza kurungi nabo batitoti bafunire musara hata abo barekarakasa bakaruga mu system. So tugenda kubana ikizibu kya amani muno. Abantu basima Gavumenti bitu bagisha bangu ebakorera imihanda erikuzahirwa reri. Museveni oli manzi okatuchungura gasha kwa Ambrose nwagaba katoto.